Hi. Le le sharp ka mo ke tlo dia trade breakdown here fast today. Ke thomile ne ke trader a man model ka re ne e le Wednesday and ke bank holiday. So ke di 31 tša December 2025. So happy new year. Um happy coming new year. So yeah, ke thomile ka daily bias ka bona hore okay, price action actually e body closer below the other candle. So ka no decide hore okay, ke bearish day ka go 4 hour ke nyaka SMT or anything like that. After mo ka le go 1 hour, I think ke kry 1 hour SMT wa bona mo ke labelile. So then after mo ka go 15-minute chart ke nyaka SMT lana mowe as ke gray okay. So ka go 5-minute chart lona next I kry. So this was during London session ka gcina ke kreyile ne ka gcina ke kreyile ka go 1-minute chart. So yeah, ka draw. I think the euro was better looking wabona in terms of price action. So ne ke lebeletse yona ka draw range ya yona. So a re ke bone le gore ke yona. Yeah, when I want to, this is the first range, the second range. Obviously, ke lebeletse the lower one because it wasn't tapped or mitigated yet. So ke yona ne ke lebeletse pele. Ntho ne tshwanetse ke di actually mo ko emela ke o emela ntho konje ke eng? Ke o emela confirmation wa bona. Sorry, ne ke le ne ke sa le ko 5-minute chart mola. A re ke mo ke le bontšhe ko emela confirmation to the upside mara ke nne re back tester. So it's not like it's an actual trade mara ke ntho e ke ithutileng yone gore tshwanetse ke phela ke emetseng confirmation to the upside and wa bona gore bias ebile negated mo kare confirmation ebile mo. So vele ne re ka se tšea trade ye and then ke be re tšea re ne re tlo move at the stop to break even more, maybe ne re tlo ya ko break even more. So but yeah, ke yona trade ya today. Ke a leboha for nako ya le ena, ke a leboha e lebile le nna ngwao a re leke o dia ngwao tlang even better wa bona re continue re keep keep going. So ke a leboha guys.